Januari walu abang uyaran kayun dia pada kayu and legislature kaisa kayu bil totowat ran kayu bil bang uya koson sapal koson ti kayu ong legislature kaisa kayu ong nantian totowat amona taiban patroyang ay bilmen uyai ran mawan parakap mau ong men Pohnpei koros minsang mau ong trail meu pane pang kupur rangwat amoni ban patroyang nanay kopuko ibilmen triangkio uyai tungol sakaratang kaipani o wawlap pang kupuran mulan wawan Pohnpei yu abmelel ay tungol sakaratang kaipani o wawlap pan tonorak sokoan isbaw nan markin wain metalanim me trapi isagul matrail tato kan rangwat waon ke sonan kanin metalanim waon ke sonan kanin wain net me bilyang pateng kitay rangwat bilmen waon ke governor elect mayang pateng kitay ay tungol wow bil toka lieutenant governor elect first lady or second lady kan waon ke yang ay senator elect kan koros o warangkan amelel kitay men Pohnpei kan koros me open around nan chamber wat o Israel kan me pipian men kapasiti kan buan yang koronga uyaban totok ong rang kayo and legislature kaisa kayo musab ko rakatin kupura iban pata kopuko and temporary speaker in answat o uya speaker pro tem the speaker in Lebanon so wayan ka kulianti kit sapulmar senator elect pukat o rutungita sapulmar uya kupur kayo and nantian tato kap the 11th legislature yan and sansal nan uya ban tatok me pan niye kutay ban tula nan lolo ay men bagitan wow pang pran pasalap-alap sipaw o sonan kan lukan nanalak ko nan kan ye kan mayang patrang kitay koros kitailan kak ketta anso me lolo pan tawon uyaw are anso timen takiyang o lukayang melel sergeant at arms kumen kak lukaya tato wan paron mission net wan kak ulian kitay ti nan loloen dutungitan sapul matrail uya kupur kasampal and ranwat try karos ket salamat ispa isoko pagkatin lolo sabahan patuan kapat Kocham, Kodna, o Kodnan Saraw. Rokat nan sabul mar pokoni sawat. Meyi sabul mar. Ispaw nan markian wen matalenim. Isonan kanin matalenim. Isonan kanin nat. Magatin malatiar mal. Wan kak waun sarawi mon silangir main kod labalap sekat pado nan wasan wiyala malambot pesen wiya sabul mat atungal sakaratan kaping ong ban kubrar pagninduan sabul mar masan may sansal nan sabul mar puk sarawi yay mapaita
Masani Barawan, Haramas, and Usus, when Casaleda, Isma Bailir Kajen Pilata, and Sokis, Sevilban Katianan, Kasarawian, Sabulmar, Governor Elect, or Ludanan. Sepagaman Court Lavalap, Rankajin Cut, Renerail, Sabulmar, Pilbiltakan, the Ushustakan, Mabanwia, Sabulman Way, Soko Kusanat, Kaisakeo. Ragatin Kauyuya, Aral Chungal Bonyo. When the Aral Bantawang, the Patolang, Pilbiltan Aral Chungal, Limbangan, the officer gun. And there we are Megot, Makapong Rail, Marenuya Kakamai. Rakatin Kawit Kinrail, Ismakonang o Ismakakuya Bukapat. Sabul Mabuk Sarabil Masani, Kaiden Koros, may Butiang Samba, Panwea leader, only a chosen one. Railakan Mepan Bilbilda, Speaker Oyangakan, Irailakan Masura Bilbilda, Kaiden Begre Sote. Panwea Puko, have ye Irai, Maban Trower, Committee can, Meral Surban Patroto, Nan Committee can, Surban Peta, we should acquire the bill and legislature. Kabinki Angam Mine Court level up, Sabulmaran Lele, Sabulmaran Show, Hapmel, Kala Bishoko. Arkatin Maladir Kayun, the Palikayun, Kasarawi, and Sabulmar, Wisoy, Pohnpei, Ranmut. Mupkat Koros Mine Court level up, Ibado and Willianti, Sabulmar Samarokan, Uya Sakaratawad. Nilang kabay alat kau wat sondor son komor Jesus Christ. Amen. Kalangan ng montoron medium net. Saiban Ibilman Drailenkak Wanki Melel Paraton Put Lepennet Mebilianger Moletier Sabul Metrail the token Ranwood I tungol Sakartang Kipunio Wawla Pang Puran Put Anso Trepan Patrotiang item Silu on adoption in supplemental temporary rules or procedure ban Donase Senator Abram, when God come with Acting Speaker, come when God warang Sagarak Katilabin Ranwood, Ejual Sagartan, Kaipani Wapan, Prunsama Child Code, Kaipani, Ton Molen Spound and Markin when Matelnium, Kaipani, Ton Molen Udlependence, non Markin when Pasun Wangi, Snargan Matelnium, Snargan in Net, Wowlap, Tan Prunlikant, Matelnium, Wangi, Cronileta, Nananak Net, Nalai Matelnium,
Bilman chukalan ko wawong sabul machail Kabina elect Honorable Stevenson. Karyawan Kabina. Ejungal wawong kami acting speaker. Senator elect kan koros ejungal wawong. Wawong korus ya melel labalap lang kasambalagan mawawong kunangan toka nan kalarin mesang ranwat. Ugujal koros maing acting speaker iman pajuan yata kamagito pagi 10th legislature rule ang kakuya the kalwa 11 legislature words pagkaryaman. Koros mapungko kamu kutu masani Hey, trial ban sabulman kitar sabulman trial permanent rules in 10th legislature puan kakuya sabulman trial temporary rules in 11 legislature puan ka kalwa way totogin legislature what For the privileged speaker. kami Senator Elect Perez Kailangan Mr. Speaker, una iba niyang pato ay men batoon pagita maalalin pugi and kibay. Una yan siya oti men batoon pagi sa karadan wow met siyanger sang floor in kak batoon pateng. I batoon me keringan sa tailban sa bulpa sang ban kubur. Doon san sa matay calendar ranwat. Erubagi ansyo ay men barawan pagi. Legislature wat ang kak doon na Kato labalabagan koros besan saler nan sa matay lungkan kiyaw labalaban. May kulawal sa my speaker. Ibilman Wulianti walakan koros mayang mulai tumawalwat o sanagyan siya umawat o men baruan dahil kaktuwa na siya at tumal warangan tapot kan mayang parunan share kan tawa wagiray liya kay payamaw na po liya kan and Pohnpei warang ki legislature dahil pilikat kiyang ray tagaruan ng ray dahil wala pala. Kailangan speaker, iban pa doon ito wasaksit. Kalangan Speaker, ay kami Kailangan Speaker, pwede noon mumun-muron me surutok ay man patuan walianti waliapan wing kiti Senator Mofik Lupin melel talaga silang wing kiti o kasamo lukan sa tono lang Mr. Mofik, welcome back home. Luke, tagi kitalian kak lobolob ko. we had a point of privilege masula revan Speaker. kami Senator Elect Cor Kailangan main speaker. Unay ban pato ain kak pateng pemujungal sekarang kay bani wow lap. Melapoy player pan kupuran kala pa ko wasalabalap spaw wasalabalap pot. Sunahan kan ko. Sunahan kan matanim. Sunahan kan net. Sunahan kan ko an Pohnpei wow what lap pan kupuran likan matanim nalalang ko an Pohnpei kansal nanalag net yang kat itu ngalwan ki kronin letaw nalay matalinim kasabul wawat wow toror pangkuran nanay net pateng o kasambal ki to na sekan wow kan memiyayar kepe ada jungal warang kan tenene yo kampakapan kecil ko melel Pohnpei na patro kan kupurmen sang ranwat tataw kasambal magday bangkat yang lala tataw kiyo maban kau na bata puinin tataw kiyo Credential committee Foreign check
Kitail kan chorus me answer what Pohnpei Kupureyer and we are with here. Ni December Yesakeo Legislature Kaisak Kamanata Special Committee you me Banola Peta Tatog in Credential Committee. Tatog would the Salongala Mine Speaker. We are Tatog in Legislature Kaisak. Apuegi manaman kan memie nan tatong kan mesantir nan legislator kaisak ban kawit tatogin legislator kaisakeu melel tatogin Credential Committee ay menuwao karakarak kamakit special committee report ng basic wano labin niya riyasak tayo and pasan na tatogin Credential Committee na banit dita ang sukis. O may di ba karyaman? Karyaman. When the mere community messenger sang central electoral up, or central electoral, more Stovetron ma about appropriate time we are communicating answered. Worky committee say itita. Amani answer ma committee itita. O sondi yak malabuya kamugitan ay when prepare me panga kan appropriate and yang alamon ititan Credential Committee is to prepare me appropriate telen uya. Kailangan may speaker iban yield to pasan kama kumbang kasunod. Kailangan Reban patrodium pa na item payo yung appointment of Credential Committee o temporary speaker pa ni tiyata Senator-elect Mikael and kak we are chairman Senator Abram pa we are member Senator Louis pa we are member Senator Redmond pa we are member o Senator Likanet tanyang we are member. I-member limmen may ititawat may pa-track Credential in trial may usustakap puyan ka katete may irekan korresyon trial ka kaleti kaula. Eri ansawat iban mo itang chairman Speaker. Kawit. Speaker, Komit. Speaker Protambo kalangan ng kubromoy ay tungal sa karmesig pwede may ngangala o patro ay suto sa karyal o la pwede. Amo na ipan patro Mr. Speaker lamun kawa court pwede as nga kaniyayas maor may karos sa polimar kubur sa ulap makan kepa yayas kowa ang labalaba ko oton pay watun sa iyang ay tungal sa karmisik kay bani kaan kuburan wa sa labalabis pao nan marken win metalanium sa karan kay bani kaan kuburan wa sa labalab pot labanat nan marken win nat ay tungal sa karan walap kaan kuburan sunakan metalanium sanaan kanin mo na uligawa lukan nanalok monsap kronin letaw naninat oloyso seriso koros melel ay tungal ran mawan kabang kayamaw congratulations nuwaw ang Governor-elect Joseph the beautiful coming First Lady Yagwe Ibaruan wano ki karyawan kabnalak Yohanis lian na nimalap mao second lady. My colleague, honorable senators, ibaruan wano ki lugan siya tonolang paliyakan tenon pewet yol muri kumaliyakan nauya pon sa wan kwitola ka ay tungal wow ang labalap pukokan koros o tunway
My Mr. Speaker, ibaruan kami ilalama, kami yang kak maitang committee and credential, uyapan ansaw tuk-tuk, sen kak uyapan yang staff akan uproto. Ap mo na iban uya kamakit, mintuan uyapan mamotan nan jumper mut, wasa wow, wasan kawat ako sunod, mapasan kilimpak, ay man baruan chor barantat. Ang kampakabay Senator Carl. Kami, Senator Electoral. Kailangan may speaker. Kaya sa bali, sa karoon, wow. Kailangan ng Senador Miguel Borgian Suma. Nintuan ay patuwan ng kapanagis. Tatawag kasambal magdaibang kadyang lalit. Tatawag kan makaw na bata. Paano ulap at tatawag ng Credential Committee. Sa salong ala. Pero po gamet, ano wow, karakarag, man kamakit, special committee report and legislature cases. Manampe ki isak wano, laban nila isak payo. Ang kakuya, o pasan na tatawag ng Credential Committee. Pagkakaryaman. Mr. Speaker. Karyaman. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kakpachuan na. Nakatayran, komisiya bita Opalima kamu kata, koros ma pungku kamu kata masani ye, uo masani so, kamu kata apa ita, kami Senator Louis. Kalangan, temporary speaker. Monay pan pachoa, iman pilpache nga che sakaratan, wow machiang moy, o kaptalong me sangren Senator Carl. Rakajun kupura, puagi ipiliang paceng committee watch, tama saler nan 10th Legislature, kaborbor ki mood, aniyan sumat committee apan sontia, eso sen yang pacuan mon, tanga kan mapang kapitolong sangren Credential Committee, we jainan kak kubana. Speaker. Kami Senator Perez. Salam Mr. Speaker, iman parawan lewat moramut, iman parawan bagi kita itu hasil dan wawan kak pada peraturan kuburkan korus. Kayu Mr. Speaker, iman parawan kawit mbak saya kak reaction aja wut, ukeriau sebelum appointment in Credential Committee. Ibaron madam men chipur rail pugi a cup dan roll baron me irail gan me alayer kaula riman baron bagi kami ka golianta me chipu we kami tu ka tawlaw with the talk ai may ni magteka kuyan sewot kami diwan ka kabung pula o tawlaw tay komalti patang kapnaw kriyang kapna an kasaraw. Mo, kalangan Senator Perez, ibatawan masuto sa akin sinasag matay rulo, ibatawan ma Senator Government, si Senator me pilih usus tamen, Senator Government bangga yang terwet at committee. Speaker, men essential din ang record may contest sabi mo yung movement amen. Speaker. Kami, Senator Simon. Alawan Speaker, mohon ay pan patro. Ay pinman patro ang sakaratan mo kan tiyang moy. Pwede yan sa rakatang kupura. Speaker, main tatok mga yung magkatail mo man. Api pasangirat. Credential Committee, Pilipiltar, may yung rel sa ladok. Rentrak document chorus barakak tatonggi. Pangkakawait sa balmarel taral tungal tatok. O implement and essential na record what Speaker may soto may mantrok o sino may kap dan 11th Pohnpei State Legislature kitail chorus cup hari sangin kupura tuwat the masan tuwat soto ko nang parata time kayo kailangan Speaker. Speaker. Kami Senator Apram elect. Kailangan kasi bali jual sekarang wow. Iman pagitak kembali lepas itu kemudian kak tatagok cel paceng
Tatok kesempal kan muncul supaya rangut. Kriyaman. Ya, men. Mo ini memang uya mo in sudah kan yang Thailand mamasin ki ititan committee uya ro Thailand community o pasan committee yang kak tu pen Lebanon so bu Thailand kak ketau pateng governor elect to lieutenant governor elect nang kasarawi memang uya paligur kalaan Thailand community Lebanon so